Siyaphila kakhulu njani na? Siyaphila baba. Amen. Yes, igama lami ngu-Oscar ngokwamthembu, ngikhonza ebandleni laseNyoni Ematateni ngaphansi kobuholi bukababa uMengameli uJG Nxumalo. Kodwa namhlanje ngize ngohlelo representing i-Worship Experience Marketing Team. Worship Experience la khona kuzoba umhla 16 May kuzobe kuse Playhouse la khona amalwandla ahlangene azobe ekuhlangene ngokuzodumisa uNkulunkulu. So namhlanje size ngapha ebandleni laseBurning Fire sisuxoxa nebandla noxoxa nawe about the event. Siyabingelela, siyabonga kakhulu uMntamvelase ukufika ekhaya Burning Fire. Siyabonga nje ukuhanjelwa ile team ezokwenza uhlelo oluhle kangaka, sonke esijonge kulo ukuthi sibe ingxenye yalo. Amen. Siyabonga kakhulu. Before sikhulume nge-worship experience nane-involvement yebandla ku-worship experience, ngasiqala sixoxe ngebandla i-Burning Fire ukuthi what does it mean kuwe, lisunguleka kanjani, and the name e-Burning Fire, how did it come about? Okay. Ibandla lakithi i-Burning Fire of God lisungulwa ubaba wethu esemjingila laphayana eminyakeni yabo 2000. Yes. Ubaba Mjingila ke hambe nalo ke ibandla kakhulukazi ke bekundoda kakhulukazi iqinisa kakhulu nkazi ngezwi, kakhulukazi ebekayicaca into yensindiso. Okutheke emva kwalokho ke waphelelwa kuphila, wasishiya emhlabeni ngonyaka 2010. Emva kwalokho hlalile iminyaka cishe 2 singenayo wayesihola, kodwa kwaya ke uNkulunkulu esisiza ke sagcina sesibandla umholi wethu walanga yena ubaba Mjingila okwakade kubaba uNgema, Archbishop uNgema. Wasithatha ke ubaba uNgema ke wazwashiya lapha yana cishe ngo-2020 nalapho uNkulunkulu amkhumbula khona. And emva kwalokho kwabe sekuba ke ibandla lidecide ukuthi ke aluholwe ke uThithi Mdungwa, uThemkosi igama. Yes, so far sesihambe ibanga elingako. Yes, and ke mhlambe ke nokunye engase ngigcizelele ukuthi ke leli bandla leli kakhulukazi ligcizelela kakhulukazi inkonzo noma ivangeli lokuthi umuntu asindiswe ashiye izono. Yes. Kakhulukazi ke siyalibuka lelizwi elapha kuTimotheo leli lithi ke lokho kuyabongeka kuNkulunkulu ukuthi ke ufisa yena ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ukulazi iqiniso, ngoba ilokho kubaluleke kakhulu ukuthi ke abantu abafinyelele ukulazi iqiniso ngoNkulunkulu. Abantu bangahambi nje ngentando yabo noma bahambe ngokujwayela, kodwa bahambe ngentando kaNkulunkulu. Yes. No, ngizwakala umzalwane abonakala ngenkambo yakho ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Kubaluleke kakhulu lokho ukuthi ke silandele izwi kaNkulunkulu, masizwe uNkulunkulu ukuthi uthini empilweni zethu, ngoba umqondo wethu kawanele wona wodwa uqondisa indlela yomuntu, kodwa umuntu uqondiswa izwi kaNkulunkulu. Bekulona ke limlandayo ke noma ngabe kuthiwa ushelelile ulandwa yilizwi kaNkulunkulu, ngoba iqiniso ke lizothi ke endleleni yayithi intshumayelo yogogo kudala bethi ke ngobude bendleleni nakala umphako. So ke uma ngabe wonakala kumphako yizwe elilanda umuntu lapha suke esheleleke khona. Yes. Ngizwakala baba. No, siyabonga kakhulu usinikeza i-background yebandla and bese wagcizelela nangenhloso nangezwi to govern ukukholwa ukuthi inkambo yomzalwane imele ihambe izifike. Yes. No, siyabonga kakhulu. So nge-involvement yebandla kuhlelo le worship experience, yini ongayisho from side lebandla ukuthi
this is what i-Burning Fire is about, and this is what i-Burning Fire is bringing to the worship experience? Okubaluleke kakhulu kuyikhona kuqala ukuthi ibandla le-Burning Fire lusapporte lo mbono kakhulu ngoba whoever owaqhamuka nombono asikuveza ukuthi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye yena waqhamuka lo mbono ngoba umbono omuhle lo kakhulukazi kulesikhathi siphila kusona sesikhathini la khona abazalwane angibeka kanjalo abazalwane bekhohliwe ukuthi ke noma ngabe kuthiwa ukhonza enyonini noma ngabe kuthiwa ukhonza eBurning Fire noma kuthiwa ukhonza eSAC noma eRiver noma eThrone kodwa ekugcineni siyibandla likaJesu sonke. So ke kuya kubazalwane semqondweni yabo kungathithi amaqembu nje mhlamba amaqembu afana namaqembu nje abantu nje asemnyango la khona wonke umuntu efuna iqembu lakhe ukuthi liwine kanti lana aliqembu eliwinayo kodwa uJesu owinayo ngoba uye oyindlela neqiniso. So now lokhu ke kubuyisa umqondo kubazalwane ke othi umuntu akanga posting ngebandla lakhe umuntu akanga posting ngeqoqwana lakhe lelo asuke khonza kulo kodwa into ebalekile asibuka uJesu yena owenza umsebenzi opheleleyo ngaphezulu kwento zonke ke nje ilokho okusehlizweni yami kakhulu ukuthi abazalwane beBurning Fire abawuxhasa kakhulu lo mcimbi futhi ngingasebona abantu abazalwane beBurning Fire kodwa nje ibandla nje lilonke ngikhuluma ke noma ngabe kuthiwa usisona sayona uqobo kodwa ke nje kubalekile ukuthi lo mcimbi lo uxhase ngoba ila khona sizoveza uNkulunkulu ngokuhlanganyela. No, ngizokala. Just to echo okushoyo ukuthi to pick a few from abaholi noma imhlabelele ekhona eZayoni khona la ubabugama wathi khona wozani sakhe umzimba kaKristu bese abazonze baseRiver bathi munyu uThixo munyu uNkulunkulu. So kubalekile ukuthi ngale event sikuveze ubunye not only as iZayoni but as amakholwa ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyedwa sihluke la sikhonza khona but the main aim ukuthi sikhonza uNkulunkulu kuphela. Yabona nje mhlawumbe ugcizelela lapho kukhona lenye ibandla elicula ingoma ethi ke Thixo asikukhonzanga kahle. Uyabona lento ungazi ukuthi ethi siyavuma Nkosi asikukhonzanga kahle ila khona imessage bankulu lapho ukuthi ke wonke umuntu mehamba endleleni uhambe echeck ukuthi Nkosi kade ikukhonze kahle yini. So now le ngoma le engibalula njengamanje ifisa okuningi enhlizweni yami ukuthi umuntu kumele uhamba uyacheck ukuthi ngabe Inkosi ngikhonze kahle yini. So ke now uma ngabe ubona ukuthi ke Nkosi akukhonzanga kahle la khona kufanele ukuthi ke uzibuyisele enkosini ngoba Inkosi ihlezi ivula izandla njalo. Siqala sakhula sazi ukuthi kuthiwa hayi onesono ngiyasaxolelela uJesu esimkhonzayo uyaxolelana nje uyaxolela uJesu esimkhonzayo. Uma uphenduka ngeqiniso uJesu uthethelela zonke izono zakho. Kunjalo baba bathi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Kunjalo baba kunjalo no ngezwakala. So baba njengoba nje kuyi worship experience la udumo lonke simele sinikeze uNkulunkulu. From understanding yakho noma from idea ongahlube nayo, what is it that you feel uNkulunkulu is trying to show ngale event? Njengoba ngingasho nje ukuthi thina akumele ukuthi emqondweni yethu kakhulu sibeke amaqoqona ethu lawo esonta kuwona kodwa kakhulu sifuna sivule imiqondo yethu sibuke uNkulunkulu esebenza ngabantwana bakhe noma ngabantu bakhe bephuma emabandleni ahlukahlukene. La khona kukhona le ngoma le eculwa ubaba Masikhula ethi awufe umngcele. La khona kubulawa khona umngcele lo sihlukanisa lo sihlukanisayo la kubulawa khona umngcele sibe ne-understanding ephelele futhi khona into engijabulisayo ndavela sokuthi ke kulolu hlelo lolu le-worship experience kukhona into engijabulile ukuthi akho umuntu ozowina. So uJesu uzobe wina lapha yana akusiyona competition akuyona competition lapha umuntu ozowina uzobe wina uNkulunkulu esonweni ngayo. So ke wonke umzalwane ozobe lapha noma wonke umuntu ozobe lapha ya uzobe phuma nento eyodwa ukuthi ke izulu liwinile. Uzobe phuma nendumiso ephelele uzobe phuma nendumiso ephelele ukuthi uNkulunkulu wazi wakhuluma kahle ekhulumisana nezimpilo zethu ngoba lokho kubaleka kakhulu ukuthi ke umculo wethu awupheleli amanothini amnandi kuphela kodwa umculo wethu uhamba ne-message ezosebenza ukuphila kwethu sonke. Kunjalo baba kunjalo. Ingakuthi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukile. Kakhulu. Ngiyezwakala. Baba just to get on a personal note,
as an individual, as a leader, eliphi izwi elilikuthinte ngaphakathi ukuthi no, this verse resonates with me? Oh yes, abase-Philip chapter 2 verse 3. Yes. Lithi ke leli verse ke lithi ningenzi lutho ngombango. Okay. Nangodumo lwezwe. Yes. Mayiqhubeka ithi ke kepha ngokuthobeka shayinise ngazathi abanye bakhulu kunani. Aqhubeke lo mbhali athi lo nalo yangabheka wakhe kuphela kodwa abheke nokwabanye. Yes. Qhubeke lo mbhalo athi ke awubekini nomqondo. Yes. Wakuyo inkosi uKristu Jesu yathi nesimo sokuNkulunkulu kodwa yathi akusikona ukuphango ufaniswa noNkulunkulu. So ke ilo lizwi lelo nje kakhulukazi elihamba nami endleleni ukuthi ke sometimes amithi ukuthi mawuhamba lendleleni uma izinto zihamba kahle usathana ukukhohlise kube ngathi uthi amandla akho. Yes. Yeah. Bona ukuthi sekuyimina. Yes. No, ngezwakala baba. Yazi uma usathinta abaseFilipi nami kunevesi lapha nabaseFilipi lengibusa kakhulu abaseFilipi 4 uverse 4 lapho lithi thokozani enkosini. Yeah. Njalo thokozani. Yes, ukuthi konke sicelayo makwaziwe nguJehova ngokudumisa ngokuhlabelela ngokunxusa nangokubonga. So mangase ngiyithathe lelo verse lelo bese ngilink with the worship experience ukuthi konke sikona makwaziwe nguJehova. Yes. Especially the part le ukuthi nangokudumisa. Yes. Mhlambe ke ukugcizelela lapho umntana Mthembu ukuthi ke njengoba nje na sike sasho iqaleni ukuthi ke lolu hlelo lolu noma worship experience ayikho ngebandla likabani kodwa ingoNkulunkulu. Angithi uyabona ukuthi ke wonke umuntu lapha uyodumisa ngenhliziyo yakhe ephelele, so akekho umuntu oyowina. So ke leli lizwi ke elithi ke ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, because lento yodumo sometimes iyasikhipha ebukhoneni kaNkulunkulu. Yes. Uyabona uma ngokuqaphela nje uma uNkulunkulu umuntu emphakamisa iyayibe khona le yandawana ethi ke kube ngathi amandla akhe. Yes. Kanti amandla kaNkulunkulu and agcine eselahla indlela enhle kade hamba ngayo ngenxa yodumo, because udumo lunayo nje into yokuthi umuntu limphazamise agcine selithatha eselinikeza yena, kanti udumo njalo kumele mangabe udumo abantu beliphakamisa udlulisa ulisenkosini lungagcini kuwe ngoba liyalimaza noma udumo lolodwa. Mase usulenzo lwakho. Mawusulenzo lakho lizokulimaza. Ngezwakala kakhulu. Yabona ngithi kwabanye ngixoxa nabo but itopic kanje ukuthi izinto ezi-spiritual akusizona ezakho. Isiphiwe onikezwe sona ukuthi uphilise abantwana bakaNkulunkulu. Usibekile kuNkulunkulu but akusizona esakho. Ya iqiniso yazi ukuthi mhlawumbe ukuyigcizelela nje lapho ubone ukuthi mhlawumbe sithi mangathiwa nje emlandweni wakho nje ukukhula ukhonza kunabazalwane kade benza imangaliso ezinkulu, ngaba ukuthi bebeprofeta, ngaba ukuthi bebehlabelela noma mhlawumbe iphiwo nje iNkulunkulu kade banikeze zona. Bahamba bashona and akungabe sekuthiwa ke sekuphelile ngoba abasekho, mhlawumbe bawa abanye endleleni. uNkulunkulu yabavusa abanye ngoba uNkulunkulu akamile ngami njenganje nomntungu akamile ngami. Uma ngabe kuthiwa ngingawa noma makuthiwa ngingaphelelwa insuku zokuphila, uNkulunkulu uzobavusa abanye futhi avusa abanye abanamandla ngaphezulu kakhulu kwami ngoba uNkulunkulu akancikile ngomuntu. Yabona kunezwe kulezi insuku lezi elimfikelayo ukuthi ke uNkulunkulu wakwenza isimanga kuNebukadnezari wakwavele wabhala odongweni. Wabona lesandla sibhala odongweni and umzimba ungekho ukuthi isandla sikhona. So uyabona ukuthi uNkulunkulu ke angakhuluma noma ingane. uJesu waveza ukuthi ke uma ngabe kokudlemela amaqiniso amakhuluma amatsha ayokhuluma. So uNkulunkulu uyasebenzisa kodwa akalayile kuthina ukuthi masingawenza umsebenzi ngeke uzwenzeke. Uyohleze kwenzeka ngolunye usuku uNkulunkulu lithi lenkosi wakwakhuluma ngisho embongolweni uqobo. Meaning uNkulunkulu angakhuluma noma ingane uNkulunkulu angakhuluma. So ke injalo indaba. Singakhuluma ngale topic ukuze kushone ilanga ngoba it's something that is spiritual and once wangena kuyona and futhi mawuthi uyakholwa uvumile ngomlomo ukholwa nangenhliziyo ke kube nzima ukuthi kube no full stop. Mase sikhuluma ngale topic le because iba mnandi kuba ingxoxo emnandi kwaba understandayo nabamkhonzayo uJehova. Sengivala nje baba on a personal level umuphi umhlabelelo ukubusa ngaphakathi enhlizweni ukuthi mase uthintiwe lona
you feel i-connection noNkulunkulu? Noma ke nguhlobo lomuntu oke qhamuka umhlabele ngasikhathi leso Yes. ukwehlukahlukana. Kodwa ngoba ngumuntu owakhonza nabantu abadala kakhulu. Yes. Ngakhonza nabantu abadala kakhulu. Ubaba ongizalayo wevama ke ukuhlabela iculo lethina impi yasekhaya uma inqotshiwe yangaphandle ayisenamandla. Yes. Ya so ke nje iyona ngoma engithi ngiyazi abazalwane abaningi mhlawumbe sebakhohlwa nama verses akhona. Okay, yeah. Kodwa nje ihleze ingibusa njalo leyo ngoma leyo ukuthi ke ngempela kumele ukuthi ke impi yasekhaya ibe namandla ukuze eyangaphandle ingabi nawo amandla okuhlula impi yasekhaya. Yes. Yes, so ke nje ilokho nje kakhulukazi ilo mhlabelelo kakhulukazi obusa inhliziyo yami. No, siyabonga kakhulu. What would you say to umzalwane ongakalithengi ithikithi noma ongakayimiseli ngokuza kwi-worship experience osa-undecided? Yini ongamgcizelela ngayo ukuthi akalithengi ithikithi asondele? Uyazi ukuthi bengizomtshela lo mzalwane ukuthi wazwa lenza iphutha elikhulu. Wazwa lenza iphutha elikhulu bekufuna lengabe ngoba ngeke ngezwe nje ngozwile bethi hey amathikithi ayaphela. Yes. So kuzothi uyasukuma asukume ilanga selishonile engasakwazi ukungena. Isizulu ke sithi ke imbila yaswela umsila ngokulayezela. So okusho ukuthi ke akaphuthume kakhulu ngoba lo yamcimbi umcimbi omkhulu ngendlela esimangaliso futhi ke anguboni uqala uphela ngubona nje kuzoba umcimbi waminyaka yonke. Mhlambe ke asazi ke kwabaphethe ivision yawo mhlambe uthatha bawuse kuma ama province we don't know. Kodwa nje ngobuka umcimbi omkhulu ngendlela esimangaliso. So ke nje ngithi nje umzalwane we-ever lapha ekhona azangaphuthelwa. No, ngizwa. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Amen. Amen.